Nkatho na nchune mutegeruru TV ambirigirano ithirite na kimagie kithongi bwega nontu bwa kuona kanya kugwatanira na bautu kirinte to cheweru njuma themwe woni bitagwa ntinyari kenywa cyane jamaza tukubanganirite tukubanarwa kirinte to chetu Yara tukuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Marungi ukumbatira mutentere chiegembe akinya eri ya mirimo mwanya mwanya kuthangikirwa na gutetera kana gakaeje. Akariba mitongo kwejamwa na kwariria wambabo ithakabia muinge bakiwa kuri na mibango ya kwenda kithaka kiae kamagana jaire kia muinge. Maabisa ba Kenya Power kwingonea kariba lare bari gwita kugita stima ira bakugachie kiri na mirango ya nyuma. Na naro twakuretera gitunchike bithatu na kia muthia kirugonoro mwanya muri ojwa kawa. Watogeni okairimo rinkirimi no mwananirio mathivyo tukobwa naro tukianjiria nteto chetu Octavia Moni urani muritwa wa theology na mbiriritie rugendo rwa gukumbatiria muti kwa mathaa 90 tugitumikia bo kinikuria mwinge kwigeka antu barabomba kwithoba kirumirwa ni mirimo mwanya mwanya no ntuke baba asma murimu josukari na kinyagutetera kana gakaije ni Class Chabare gatumenyithie nkuruke. Boy child atatan kwa drugs sababu ya kukosa support na kukosa kazi. Tayari kwino kuje eboga nukuma akire mandagitari ate kwina thina imbingi cha mantu megia mathugania. Octavia Moni kuma ntere echakaga ajite mwanka ntere chelare na kugwata amutine kenda athi inambere na gukambinira mantu makonenie na thina acha kiongo murimo gwa asima murimo gwa sukari na kinya thina acha murimo gwa kibaba kana epilepsy na thina iraigwatagira atwana atatweje. Mimi mwenyewe nilipitia challenge mingi because I was a victim. Nilikuwa na suffer epilepsy and asthma before I was diagnosed with diabetes. Na ninajua zile shida mtu pitia. Like when you faint, watu wengi usema we ni wa shetani, sijui umeingia kwa Illuminati. You are left out in anything to do with society. And then ukifika pale OC unakuta because watu wengi wameamua kuficha hao watu wako na hizo shida, unakuta OC hawana hizo dawa because hawana record ya watu wenye wako na hiyo magonjwa. So hata akipelekwa pale OC unakuta ni si rahisi apate dawa, ataenda kununua nje. Pointi ya kwariria ni point very important na nisio tumenye masibitari yetu tumba kwithwa tukibanga kenda tumba kuthuranira mantu ya asthma na epilepsy. Another thing na kwariria kintu kia diabetes is lifestyle disease no nyayo yumbite kwithwa ingite sana especially entere isi yetu siembe tugena rua tugethwa twika gatenti au na tugethwa twina our staff bakarethia au na Octavia na bakethwa bakithimantu sukari bakethwa bakithimantu pressure na baibele sa mantu ya issues ya epilepsy mantu ya asthma na mantu amento disorder. Waria kuga agwengwa aina moroto jo gutigira thirikari ni kuthinambe na kuthikiria noe mutaramu wa mantu makonenie na ariera na kuria anto ibwega kinya bakithinambe na kurutha mantu mama bakurutha makwata miti bakathingatiria mantu mama kwariria imakuthiania na ngugira bakuruta. Rombare yakwa ndi muntu umwe wa amenyerira ariera katuku antu betu ni bae more creative kenda tumenya gureta ujumbe burapo kwendekana tukinyetheria antu betu ujumbe bukinye buri urapo batere kwithira buri ketheri mantu ya environment yo kwenda twariria ukahagi muti yontoke yo kahagi muti yo mubao kinyo karara kuo kwa tukwira mite mibao yonthe kaitangwa kenda ithima bietu biendo bitikanyare ukethira ore kureta ujumbe burapo ngo bwatethia antu betu na generations ira cietu ingikeya. Thanking Truphena Muthoni for showing us I'm not coping, we are not coping. Nieti ametufungulia njia ya kuji-express. So kila mtu mwenye ana hug muti
Usiende tu kuhug mti because you are hugging. Hug for something that you desire, for something that is a burden kwa roho yako. Kitu unasikia ni uzito na lazima ifikie watu na watu wapate usaidizi. Kumalare Gebenoth, Petan Class, Chabari. Kungina ku MCA wa Mitongonwe Evans Mawira Karia na tongeretia kariba wodi ukire maromba ja kwerenka murungu kenda gukaria miunda ya mwingi wodi ne bakiaria bugite kuri na mibango ero ya kwenditha kabe mwingi ntere Mawira akiuga batete kiria onto bobo bukinyanira mutugikare gatumenyithia nkoroke. Muthenya Jwanaru MC wa Mitungu Evans Mawira Karia na tongeretia kariba ukukiri maromba jarabo kari na jothokone ya matendeni chakuromba murungu ukaria munda jo mwingi jorabakuwa ni kamagana jairi na bakiwa kuri na njume bashumeretie bakwenda kujoendia inkuigwa kwena muntu gwetho alikwendeta itoneterwe natigane na miunda ya Mitungu inkuigwa kwena muntu guchieta abogeta nakarie miunda ya abogeta ya Mitungu yenene itoroi na tuikureaja narwa kuthithia maromba turombera amba biundu antu baria bakwenda gwitongia na into bia mwingi bakiuga bakendia munda juju narwa tukujeta kubarombera tubera kirundu kiu igicindwe kirundu kiu gigitata no ntukiare gocindwa bakona bura mutanganga onere ngari ne mwangi Nandi Mawira na ugite ni mukana bakuyite kurita akiuga thaiji Mitungu iri na nchamba cha kubarura na ko bakathugania bakamitonya bamekinyangora bakuthugania na nkuruki MC uyu na tongerete mwingi kiri kwamba tubao mundene jutwa kuona ni ukagito jugura ni untu ni kithaka kya mwingi tugwetekaneria na antu baba munda jojo joteringithwi muntu uriku kana uriku na tukoeja na rutha tuga turi baba matendeni antu baba bonde bari kou antu bara betegeretwo kinya mundene jou isista ikanisa ya APC ni antu baba to ba matendeni baba karaja kama ketika kageto ni mukuru witagwa family mwene ngeri mumbare omwamba ikaizire na jujunge imu antu ba thirikari account government of Meru ba MYS gwatweka kwe mugeni ukonekana kou muntu utikumenyeka muntu utikwereka muntu utitambulishite ugano na imbia kwenda munda jou tukweja na rutha antu baba bethere bakaritie munda jou na buria akonera guku atirongi na onde MC o Mitungu ntongeretie gutikethaka kya mwingi gikariwa kaire Mitungu gutikethaka kya mwingi gakinyango kaire nene wodi yetu muthiene bonthe ni betikaniretie munda jo mwingi jo bati gutumika na njira ya kuguna mukari wa Mitungu na te kuguna njume nkai yake antu baigwe kiriro kia na bau batigane kurwa na migunda ya public ka migunda ya public itumirike gutethia o muntu wonde uri Mitungu te o muntu akaumagira na giuntu na rakenda ujwethie rijwae uga tutikwenda amba bakwija gutonyerera miunde mwingi mono mono ere kuritirwa ngugi cia murungu ku itonyerwa kaire kuma na arua na itugwitikia romba ria twaromba murungu agutuigwa ogwo keja gutonyo ikirundu gia kwenderea gutonyerera juu kana kwija kujujukia kana kujwendia ogwo koswira thinene na mono ki murungu kubera kinya bwatumira bawo kinya bwatumira system cia thirikari kinya bwatumira bwa abuse court processes no ndu tukumanyibo kwa abuse court processes kinya bweta bwa corrupt judges batu tukarungama no tiro tugetekeria into bibia tubyomba kuwa bibia Mitungu bya mwingi ke reporter ndito shaweru Juma rekwari etwa ni mutuge kare Gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ithinkia noretie thirikari nene gwikira kaunti ya Meru kiri imwe cia kaunti iria ikamukira utethio kumania na kiara maugite na kurigara ni kinuntu kaunti jetekiri listine ja kiuga nterire nyingi tayari ni cianjiritie kurumirwa ni mpara miadere aritete arentere cia Ngarindare wodini ya Kisima gicugone mbunge Kiabore Toraga Kimutegi agututariria akiaria rentere cia Ngarindare Kisima ward gavana wa Meru no Isaac Mutumanto Ithinkia na theterete kaunti ya Meru na ino nyuma ya kwithirwa kaunti ya Meru tengetwo kiri kunenkero irio bia msaanda akiuga Meru nkinya yone rumiritwo yora ta kaunti ino ingi nkinya yone igwitia msaanda. Naona inasemekana kuna drought mpaka nikaona pia Nyeri, sijui wanatuacha Meru wapi. Meru muko na njama mumeshiba. Ninaomba serikali yetu ambayo
tunajua wanatupenda, wanajali wa Kenya wote. His Excellency President William Ruto pamoja na kijana wetu Profesa Kithure Kindiki, tukipanga kuleta chakula kwa jamii ambao wako na njaa, wamekumbwa na ukame na ukosefu wa mvua, Meru County tuhesabiwe, kwa sababu the history that has been there ya kwamba Meru County is the grain basket ya the entire region, Eastern and Northeastern region, is no longer truth. Hiyo history imebadilika. Meru County is almost 70% asal, ni kama vile Turkana. Na kumania nonto bobo yora ngabana mutumana kuambiria mubango arito bachukuru chiande korugagiro ochuru. Nawaletea uji katika mashule zetu. Wamama, si hiyo ni kitu ya maana sana. Na hii uji si ile uji ya kawaida, ni uji ambayo inaitwa fortified porridge, ambayo imeshughulikia kila ingredient, kila nutritional requirement. Uji wa watoto inaanza this month, sio hata next month. Arite bobo kire kiatho gya kurugura matanite ngarindari matanite rega atetheria muno akariba ngarindari barabara ariko watu Kenyamara gya kuthiguchwa utethio kuraya. Kweje na arua itugwiritwe muno nontu bwa kwithirwa itugwatanite na Meru County Government twaja kurugura dispensary yetu maternity wing ya Garindare jaya gatethia communities ya Garindare na Ruterwa Manyangaro na Kinyaethi ninyaba mweba kwena makuma mbujo kenda bomba utetheka kenda aciari betu bomba kwewa twana na njere bui na njere kumenyerwa. Wakati ngavana Mutuma aliingia ndio hii maternity ilianza kujengwa. Ni kweli ama si kweli? Na ikajengwa kwa siku chache na vijana wetu wapatiwa kazi hapa na maternity sasa iko sawa. Our mothers wanateseka sana hii area because number one, because of distance. Wakati mtu anakimbizwa mpaka Timau, distance ni mrefu sana, na wakati mwingine ukishikwa na ile haja ya kupata mtoto ama those labor pains iya ingojei, tukaona ni vizuri tukuje kuleta maternity hapa ndio tuweze kugrow hospitali yetu ya Garindare. Kumagi shikombunge kia Burengi ripotra ndeto chia Weru nyokambitaga ki Mutegi. Maabisa barwangirwa mainyaniro KPLC ni bakinyete mawa na kugitanga stima bakiuga gaciekeri na murango jwa nyuma boni ontubotigite akariba bana muthuro bagikana na kuga bekirite stima na njira Weru no tukinya bare atoken becheji ni chieta akire kambuni je na nde baruga kethira bakirite stima iji na njira erete agirite ni bachokerwe mbechiri barete na bona ndi ni baithukirite na muthuro maabisa baba na kubenga guntu guko na bo Bisababa ba Kenya Power bagika muchemano na atongere bage siasa baguntu guko kenda kwariria thina eje na guchwa ntaira ya gutora. Nicholas Chabare na Chekinya. Maabitha aba Kenya Power batindite kuthiruka ataoni alare na kugitanga alaini mwanya mwanya acha stima wa mwana okuranga amita bakiuga ati ichikiritwe ena njira ya ukora bakaritwe ni maabitha abokaria na gutigira antoba na mithuro emingi na kinyango ichio chingitwe. Kenya Power iko na haki yao na sisi kama wananchi tuko na haki yetu. Hapo ndio tunafaa kufuatia ile ashara tuko nayo leo. Kenya Power kama hawakufuatia utaratibu watulipe, sababu sisi pesa tulikuwa tunalipa inaenda kwa Kenya Power. Hatujawahi kuwa na pembi lingine different yenye tumeonyeshwa tunalipanga inasoma mtu mwingine inasomanga tu Kenya Power. So hii kitu lazima ifuatiliwe, sababu haukufuatia ile utaratibu wenye ulikuwa unafaa. Yukuma ke account ya Kenya Power nonto ko yutane bateri to mbese ituma ibure ya account ibure ya token tukuma account nenu na ni kwani sukuma mbona kudakata kwa nini ana vai batakona bya kobo mabio ana mwana are yaka mama nonto mwana umwaka atona bya kubithia bio ndeto ruwa to andamane kwamberia Jumamosi mwanga to obisine deneje itukuria antu ba Kenya Power baisungusa bongwa as a corruption of the highest order iri ambire ke Kenya Power ara ambapo antu ke imitazi na no bobe ya wikira be ya bakuretera mitasi kuma Nairobi cia kuma Narok County bage ba kawiri golare kakuri nduka ya nasi enda cia mitandene Kenya apart from irasi authorized to Kenya Power kweli mbesa sionde
inkwenda kuonwa muntu ro kaitokeza Kenya population ira turi yonde sima kethe ari ambesa ikare awita ke Kenya Power kana to Kenya Power sieta ende ne kethe mbesa ira yonde sieta ke Kenya Power ri ni mbirenge baka baka ni illegal connectivity kethe ndina mite ko baka bakura baitani wale wote petrol stations zimefungwa, wale wa mahoteli na duka wote, wale wa vinyozi, hakuna watu wananywa leo. Kila mahali unapata kazi zimezimika. Sasa hiyo ni nini? Tuna grow economy ama tunaiua? Akari baba etara atara enene bakona amantu imathokire na kai kuthiete na mbere na gutuga Mwankato kithiruo ni muchemanio no kuri uthiete na mbere gatigati ka mabitha ba Kenya Power na atongoria mwanya mwanya kwariria nkujanio ino yongo ikukuma Kumegebe North Petan Class Chabari. Skuru ya primary ya Kariani ireri Muthambi ni imwe ya skuru ciari negwetari kathago ntukuku na kwenderwa ni baba ingi kioneka kinyago kurukia ritwa bunene indi bobote bukorekagitene gaka skuru eje ni nami buru ikioneka kinyago ka kuingwa mwandiki wetu Antito Mati Mugambi na riungite skuru neje na rambitere kuonekana ni skuru ya thamiro nyaki kujura kunthe irasi gutejanirwa na kinya gutione kinya ritwa kana arimu tigara ke mwarimu munene na kinya nyume ya skuru kurugurwa ni aritwa baire bakoneka skuru eje ara mwaka muthuru yari na aritwe 10 yake. Cukuru ya gutinda ya Kariani primary wandi ya Muthambi gicigo mbunge kia Maratika kutherekeria kia therekerie tene chengiri na nkinyango choi kioya gandagara kiri cukuru enu mwanko yo twana twiri gake tucokete kiri cukuru enu ndio ngai etukire cukuru eno mwarimu munene gake nwe twithirite cukuru eno wenka irachi staff room na nkinya bieni bitigitwo ogu kwenda kununkanunkira Mugambi kugwantere turarionga kenda kumenya kira kiarire cukuru ya Kariani ugu gitwikikaga thaino na aritwa baire bari cukuru eno baratutabaringitie ritho ara kuringana na turi banture no bagitwiraga Kariani tika yathire munde yathirire tene nontu wa mantu nkuthom ya Kariani yathirire kuma tene na ile agire jiana rika cukuru ika ira kwele mbia ngate jana ni ajali machenji kwa twika na gote mendeo skulu ina mori ana alimu mongwani kama matikushwa jana nika alimu mashoka jana mona jana kaikulali matola ni makamera okani goti 1 2 3 skulu ya Kariani ka yathirire tene yathirire pole pole o tukionaga na twauga tukona untu gutikirwa interest Liu mujiari akono na gutege ntu mwana wa yako lutao kiromo ona baba kuromiria kabali laksire Liu batathomira jiana nigetuma muntu athija akaluta kaya kaila boarding twika Kariani ni athirire mwanka muthiru ana ikomia kiibo baingire kiri cukuru enu gitwikikanaga kwaga kirachi kia JSS kukware cukuru ya Kariani mwanke munde nyomba cia mamilioni na mamilioni mambecha makithirikari itigitwo gwikirija gwa imuthwa kurunda uthere kikaribo 2011 na yari mbega muno na performance nonto na jana itiagira bo mangeni maandiko ni thirikari nonto nitwabituka but now kuringana na management ya skuru ya ukiru ari maega matigwa ari mama kwenda kuritaya riu mwarimu kethaga na rikinya kirathi ithano ja muthenya jiana magatinda barabara ni kuingerwa fees na skuru ni ya thirikari no ucokie milango arimu nime bele shuri na kero ni kurira boti ni kubitukia time kithaga ikinye ntuko ithire ari akwate kanemu kaka mukonie antu ingi ni mwandike ni thirikari we
gutari gwo kwenda guciaria atura ringaringa obichini ya mwarimu munene aratuburabura tanduraku kana njuki agitugeraga obichini ya munene wa kithomo mbarichi ya mwangarimo wandiwe ni Muthambi na tugwikinya munene uyu wa kithomo akuigua kira tukwenda aratwira ari na muchemania na kwoguo atiumba gutwone munthi kana ntugo iria akuvi kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Urimi bwakawa ni bwonekete gucokera na njira inene nthiguru ne untubo kujiritwe county na Embu antu babaingi ibagucwa mugate jojo untuko gukurukira urimi bwakawa na uthi bwako tukubana arwa ritamwaniki na gutwike rugendo rwo urimi bwakawa na maiti na mena majaki mina giki kiri gicunchi giki kya bithato. Urimi wa kawa ni uthondekete mieke mingi ya mawira kuma kuri arimi nginya kawa gaka gagakinya gikomberi giaku gakinya mukawari ni kathondekagwa mithemba ngurani kuringana na uria urenda gukanywa ta uria turerithwa ni Dominic Mugendi. Ni twitwandirite ni turethondekera ni turengirindira na twina kawa ngurani for example twina cappuccino ni kawa karia turutaga macinire tugekira na iria tugatukania na iria. Aya twina mochaccino karia ni flavored na chocolate na kemure muno. Twina nginya the black coffee karia ni kawa strong muno kuma macinire ugikagira tumai tunini na niguo gakore na musamo mwega ni kavitukagira mutaratara wa gukathambia na kuvivua gwika mweka vivagwa muno na kingi gakavivwa tu vanini kuringana na uria urenda gukanywa. Kahoa kauma mugoda gatwaragwo kwi millers alafu maka ka process igakinya kwi green beans gakinya kwi green beans gatwarwo factory kwi roastery siga sino ambayo ndo ku roast alafu sisi nago idwe karia tuhuthagira gacinagwo maita meri kwina medium roast na kwina dark roast. Wa uguo thiini wa biashara ino ya kwendia kawa no nginya uvitukire kithomo kiria kivatie niguo umenye uria ukathondekagira wa muguri kawa gake. Guku mikawa mingi yandikite arimu akuthomithia endia ao uria makathondeka kawa gaka. Kau gwakinya haha tukagathia na grinder riu tugathiaga fine niguo karute ka drink getagwo espresso alafu ka drink kau niko tuhuthagira kuruta drinks ta cappuccino, latte, mocha na ingĩ nyingĩ. He drinks icio cia cappuccino na latte na icio ingĩ twĩkĩraga nĩ tũcoraga tũmahũa twa gũpendeza ageni. Value addition kana kuongerera wagiru wa kawa ni utethetie arimi na gikiro kinene kuona ni marona umithio makiria kumana na urimi wao. Waugu ayuthi aria marathondeka kawa gaka ga kwendia ni magwatite mieke ya mawira. Nawe ta munyui wa kawa ugakanywa uri mukenu ni undu wa wagiriru wako. Nenye pia nasomea hii maneno ya barista niweze kujua maneno ya value addition na hata niweze kuongeza value addition na kwa kahawa ya my dad, mkulima shupavu wa kahawa, na sasa si vizuri kuona tu analima kahawa na kahawa yake inakunyiwa huko kwingine na huko nje. So ningependa kuona kahawa yake analima kahawa na inatengenezwa hapa na inakuwa consumed hapa. So that's value addition. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Wega sana Rita Mwaniki bwega kirigwo mutegeri Weru TV atumarokiani twachokera ni mubunge wa North Imenti Rahim Daudi ura worotete wa Central Imenti Kirimangu chini akimuorota na antubae kweja nteriji chia North Imenti kuromba basari ni nyume kagitagate kuraja ukebebe mutambo. The
ithongomie ceiling kuna gypsum studs na channels kuma kwa Rhino Mabati ithondeki na utaaramu bokina ndibo robotic AI na no igorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake turiongere factory yetu ya Meru aja Kithoka kana Kitengela kana Kirogoya turingere thimu kana utume WhatsApp kiri 0729628199 Rhino Gypsum Studs and Channels bei nafuu bidhaa za kudumu. Nogosho antwara omba kweta kuona irio bithongi bitina goro mutindo gatigati tukugwatwo geni 19 Coins Hotel mukawa jo muthongi areo shiringi na getumi kenera irio bietu bia Uswahili bia ontwere mbori ng'ombe kukuchoma kana etheroki bithondeki fresh brew nontu bwaku twirugara mathaa 20 na jana muthenya na utuko nikenda kagita konthe ukenda ugaturiungira twina offer special cha pizza Jumaine Alhamisi na weekend yonthe 19 Coins Hotel turi barabara ni Anjuri Ncheke gwankana na National Bank mukana jo maguta ja Toto Town twina kinya utungata ba outside catering na kinya delivery ya irio areo kwenda ukaretero kinya gwakunja wenda gweka order kana kioria ringa thimo namba 0727775555 19 Coins Hotel where every coin matters. Karumo Technical Training Institute nitukugwata ugeni arito bonthe kiri wandikithania bwa January intake aja kuri na mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiri itengo bionthe ja arts and craft na diploma nkurukitu ritanaga arito betu tukithingataira the new modularized curriculum mathomo jara twejanaga ni amwe na ICT and business studies, electrical and electronics engineering, building and civil engineering, hospitality and institutional management na agriculture and environmental studies. Karumo TTI iritigania West Meru County kwa Moss Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Meru gweta Maua ni ntu bwanteto nkuruki turingire thimo kiri 0705636443 kana utume email kiri info@karumotti.ac.ke kana uriongere mutandao jetu ni www.karumotti.ac.ke njo Karumo TTI January ji na wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone charojo. Kwa unga. Unga yangu no faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Na unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Na mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Love carried them through time. And betrayal tearing their lives apart. Turning what's sweet to sour. Nimekuja kudai haki yangu. Lazizi Season 1, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Equip Africa Institute, the TVET arm of Mount Kenya University, is where dreams take shape. We prepare you through competitive, market-driven programs which include medical and health sciences, hospitality, tourism and travel, journalism, IT, engineering, marine studies and driving. With entry grades from C and below, your journey begins in our Thika, Kitale, Nakuru, Malindi, Kisii and Nairobi campuses. Equip Africa Institute, promoting competence, innovation, and excellence. Nenda kama nani? Yes, ndio gendo bana. Karibu kiti. Yes sir. Ukumenyiria ate uwe turonkale ona ndeze. Mbie
Maro maya kaya chokerwe. Onde. Chivo. Yenda muru mwenkima ya Lea Premium na chapati na muru iko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buruna mutujwa nkima jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano jolea Premium All Purpose Fortified with flour na jolonekana na magurija mega buru. Na ni tamu. Toba kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Lea Premium. Gweta na mbere kurumira ntizo chituto gichokera mubunge wa gishigo mbunge kia North Imenti Rahim Daud augite kaire ateka matamutharaba jo muturi wawe wa Century Imenti Kirimango chine. Rahim aritariria kariba gishigo kiu nibethiritwe bagikinyo bisine yawe kuromba mbese cha basari kinyakethira kura baringaira Century Imenti ni aranande amurite kuthangikira karibawe wewe ngo ori unendekithite miaka emeru gwikwa mbere kithurano kijite akieja na ngerekana na gishigo kiawe kubatara kwewa wodi inge muthore murioki na kurikithia mubunge wa North Imenti ni Rahim Daud na inoroterete uragicigo mukige Century Imenti no ekire mangushini nikiria kugati akariba kwawe nibakuijo bisine we kumboromba ambasari onto brabote bati. Hatuwezi kusema I cannot compare my constituency to Central Imenti. Kwanza wa Central Imenti, let's put it this way. Kuna mama amekuja hapa kuniomba kura. Kuniomba basari, sio kura, sorry. Kura yake amepigia Karai Primary School in Central Imenti. Mtoto yake wa kwanza amemaliza form 4, miaka 4. Ali-apply basari, hajapata kwa Kirema. Mtoto wa pili amemaliza 2 years back. 4 years, ali-apply, hajapata kwa Kirema. Anapeleka form, lakini hawapati basari. Sasa akona mtoto, sasa kijana anaenda grade 10. Kura sio yangu na ni anaishi Central Imenti Abadhoguchi. And I have even got proof kwamba yeye ni wa huko. Akiwa ntobobo nibotero kwa miaka kathomba na kwa kinya nikona ni akari pa Century Imenti nibakuthangika. Anakuja paka kwangu kuniomba basari from Central Imenti na sio ati kura amepiga hapa. Kuishi anaishi Central Imenti, kura ni ya huko. Lakini ofisi ya huyu mjumbe wa Central Imenti Kirema Nguchine wamekataa kumpatia, na sio yeye peke yake. Kirema amekataa kupatia watu wengi sana basari. Na hiyo ni ukweli. So you cannot compare me na Central Imenti. Central Imenti are suffering. Basari hawapati. Vitu zingine pia mimi naambiwa hawapati. So hapo kila mtu abebe msalaba wake. Muthure Murioki weru Juma mutiri wa Kangangi. Munini wa gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Nyagamu Israeli no retia chiari witikire ampumi chiana bao chakiro ya KCSE na kubagwata njara kenda bomba na kithomo ne akiari arinde ne skuru ya Rugota primary mu Israeli ugite ampumi cha kithomo tichi batere kuga roturo bomwana bugakara ne ari ugite kinyabara ampumi chao itirabui no bombe gwitana mbere na kithomo ndene skuru cho bundi no to na utea na bakomba na kinyankuru kiuturone Martin Mugambi na Chiona Njiraindiko. Nini wa gavana Nyagamu Israeli ya uritia chiarigo kenera na nkinya kuganirwa ingirindi yondera na bao bagwatire kigeranio ni kira kiraumire kube. Ninkwenda kulomba ajiari betu na thini wa Tharaka Nithi County bendere mbere kugwatirira kithomo na njira eu mbega hapa kugwatira nio koguo taite mujiari wa kundisikarinji mwana wae akemuna gota perform. Muisraeli ariuga mwana wa nari na ngirendie nthuku no mbegwitethia wa bunke rutaniritie na gwatiritwe na nkinya wikirwa inya. Nambuge gutimwana bagwa kurukite this time. Nitukubarombera muno na tuge gutimwana mugwedu. No ntona mtuwa ala gwataka wa na roma kiromo na kagwata ndigiri. Kiromo lazima bugwate ngirendi akodi university. Kiromo lazima bugwate akodi agwangi. Ngirendi oyonde gutietira kamtumbele.
Harĩ kĩathoni gĩa cukuru ya Rũgũta wandia mĩthero wariuga wana baije ntuguni wana batĩri kũgwatĩrwa gwĩkĩrwo inya na nkinya gũtirĩrwa. Koguo nkaromba tũthi mbere kwa embrace na kũgwatĩra kĩthomo twĩ aciari na mũno makĩria mbuge aciari onokeja gwĩtĩrwa bonoke mwarimu na makosa bũtikarore demonstration kũrĩ cukuru geriani bũgasoma maũndũ mau quietly nĩgetha cukuru itikathũke cietu ona kero nĩ bũkuona andũ batige ciaca nduni masukuru arimu nĩbo managers ba schools tio twajiani go support school na tito thirikari nĩ twe stakeholders ngo tapata cukuru cietu. Arĩkĩrĩtie na kuga kana gakaiji gatejanĩrwe bunene na ikio baingĩ batakomba kwithirwa bakirunga njĩra nontu kana gakari kanenkerwo inya yonthe. Lakini nkabaririkania nĩtũkuona kwĩna ũbati mũnene mũno kũmenyerera mwana wa kaiji. Mwana wa kaiji when we have 20 girls wĩra kaiji nĩ twĩrĩ kana kamwe. Koguo mwana uyu akaije ara kũromithio wega ũmega cokojana igua na jiaroma jiadiata akagũrwo nĩguo te mũromo. Kĩripotera ndeto cia werũ kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mogambi. Barabara MCA Mwirigi Karenga na Peter Mutuma Kalembe na ndine bajukĩtĩte mwanya bia ũtongeria kĩamene kĩa DEP nĩkĩo bas. Karenga akijukia kanya kamukaririgite wa kĩama gĩkĩa Jamiru na Kalembe akijukia kanya kamwandiki munene wa kĩama nibaritĩte mukana jo murito kire MCAs bakĩama kĩa bas bara bakauna mawatho ja kĩama na kuga bakajukirwa matagara ja marito nĩ kĩama kĩu Muthuri Muriuki gatumenyithia nkoroka. Bas power. Bas power. Amakia bas na ndikyo neto tongire bubweru ajende na kaunti ya Meru batongire tune mwandiki munene wa kĩama gĩkĩ na Mwirigi Karenga na Peter Mutuma Kalembe urojikite gite kĩama karikite. Amakia bas Meru County the Secretary General na Mheshimiwa Kalembe ali chairman kĩama gĩtu kirungi bwega ni gikari bwega na inkwenda kuga tubangite kwambiria mweri jojo tukethwa twina ireta kwa members recruitment drive kathoka tukitaga mashinani nikenda tumba kwaria mantu yake magietu kia ambas non to members bakia makiambas Meru County ni nkulukia antu ngiriegana twina 103 registered party members kamene kiambas within Meru County yake bakiuga na imoroto jao ne gutomatumia thirikari ria nene na kinyere anini nikenda gutigira tene bagwita kugibwaga bakiuga bokia makia baska gitagaka kiruterero na thirikari tuketho tukeragia tuketho twina ngwataniro inene na biama bionthe biria bire kire United Opposition kana biria bire ome ya murengo jwa thirikari no tukiama kia bas kire ome ya murengo jwa thirikari kire National Delegates Convention ire Embu tuma kĩama kĩa ambasi musimamo jwakio kuma na ruo gwita mbere ni kwithirwa batwe tukiona thirikari nene ne nini mantu yare kuthithia na tukiomba kurekebisha na tukona kwina makosa no tubatu turekire opposition ni tugire au yes ku kĩama kĩa ambasi gitike thirikari kĩama kĩa ambasi ikiababa kuwa one term yes Ruki bakirita mokana KMC bakorotwa kuweka gitakana ndi babiri kutha bakira manto jake kiama nonto nekyo kibatumite ki assembly ya bari ene nominated MCA uri Meru County Assembly uri assembly Embu uri assembly ya Tharaka Nithi uri assembly ya Nairobi na kinyana no these ntwe na members beto bari MCAs no ni kiama gitubutumite assembly boita kwaragia policy cia kiama assembly tiba abue butumite kiama itakwaria mantu jenu ikiama kibutumite na kwa kuma na aru kuita bwambere ankwenda kubwira mantu jera bati kuthobukiarakia bati kwara bukara mantu jera kiama kibutumite. Muthuri Muriuki wori Juma mutiri wa Kangangi. Mubunge wa Mwekuru County ne Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu na arombete atongeria gutigira ndi bakunganania antu bonthe kagita karaba gutambia kinyinto bya mwingi kiria kari Mwindu akiwa gutigu ntu kubatere gutigo nyuma kiri witi na mbiro ndi unagwetete Tharaka North takumwa gwa kurea gutigi nyuma bokatha kiri mantu jegie witi na mbere. Paul Kabithi atumenyithe nkuruke mujumbe Mwekuru Susan Mwindu rakiaria mthiari ntere cia Tharaka kirindio ngaci yake monya na theretie ati atongori babatiri kwira maendeleo nturani kenda mtoro rende agakura Tharaka Nithi County renda affirmative action otiomba kombera mnde kinyaga matheni maganene ko Tharaka Nithi kenda metethia urenda affirmative action
ora ukuthi muthiru muno ambe ukaukirwa kana neno rago wale onde mbese chilu ikalegwa mtu akayanegana ngalike mucho kia kurumia mtu ikoyo muchwerere tia gutega mbio Mtomo tigera netia gati wathia kange na uthagana tege makuyu make. Omunenkere koyo akara rwage teata amenjara kairi. Antiba nenkero maendeleo ntura. Tutigoliri kinyako yako kweta mbechemania. Susan akiuga Kathwana nĩ batĩri kũrĩitha gwata mũciĩ mũnene wa kaunti ĩno. Lakini Kathwana gũtuĩke ndikuota Tharaka Nithi gũtie mtu kwenda wetegeria kana kama Kathwana nĩo ndikuota Tharaka Nithi. Gũtie mtu kwarĩria chio ima chauru ima nyamora gogu no ntimo Tharaka eri. Gũtie mtu kwenda kwerewa. Kinyomba gĩakwa gĩa thoko kĩrĩa kwa gĩa kũra ima chauru. Ndegero macini rale marimanti irajerwa chio marimanti hospital. Kwa ruwa nata masini ndongi uchi akinyangire marimanti. Masini siaka matoshiro buchiri inde Tharaka Nithi were kwe. Endi tie marima. Kuruki Susan atheretie tigiti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano tukwata gigakarirwa Imo Tharaka na Nkuruki Mwekuru. Lakini ndaino nendo kugwa mtu akiuga ate gavana twemuruta mara. Wathibo mwerere araugire chuka nionire lakini tena kuwa mara nionire. Kaunti eno kuma 2017 yatha wanantu bairi MP wa mara na gavana. Kore mtu waugire there is something called state capture. Tainobo athetha igukugea na county capture. County capture kwa tha wanantu bairi bathe. Na bona babu bakuga chuka nionire paka rino kuona mara nionire paka rino kuwa Mutharaka no atona na paka rino kuwa Mutharaka atona ende na muka atona 2013 twanenkere mtu murume Samuel Mbairawa 2017 okuma mara Arĩtio kwirĩrĩte gĩkundi kĩa Manoroni Disability mbũri cia kũrĩithagia na Nkuruki cukuru ya Gakaoni Primary ana barabata kwĩbumbĩra barairĩrwa uniform cia cukuru. Ripotera Weru TV kuma Ntereche Tharaka Bete wa Paul Gwakabithe. Akariba ntura ya Thamare ni betikanirite kunenkanira kithima kiao kiri kambuni ya Ruji ya kaunti ya Meru nio Meru Wasco kenda rwithira rurina umenyeri bwagiri bakiaria kagita kareba kugwatanirite na MC wa Ntureje Mwenda Ali akaribaba kinyani batari guciandikithia kenda Ruji ruru rumba kuba kinyiranja cyane mwerekeri wa kambuni ya Meru Wasco no Romano Mwito nekirite akariwira no bagutigira ni bakugunika na Murandi Jojo Marion Karugi atumenyithie Chionkoroke. Kenda kwiyamwe na mutaratara yumwe yo kunywa rũĩ rwa kithima kĩa Thamare wa ndini ya njia akari ni basemanĩtie na MC wo Mwenda Ali na timu ya Meru Wasco itongeretwo ni mwerekeria wa Romano Mwito na wĩtĩkanĩria kithima kĩ kwithirwa kĩrĩ njara-inĩ cia Meru Wasco no ntuba kumenyerwo boya nondo twariotara moderation committee nyingi cartel cia kuthukia rũĩ na cia kwenyangia rũĩ na nyeto kia kunoelia iria twenjia kwa antu babwethi bakuria bakithuka cia rũĩ kenda antu batikanywa rũĩ so turuari turi antu ba Thamare na barato ina babambai na beto mwari bakambene antu barato ya bonde tuwa rũĩ irumanĩtio Meru Wasco komitira ni bwetha cia lakini kwatwika antu baba inge batikuona no ntukwe antu bopendelea saidie na saidie renge lakini baatu twembode thirikari tutitha twina mapendeleo tuhakikisha antu bonde ibokinyelo irũĩ na iyo mwito ya thirikari yetu tuhakikishe antu betu bakunywa rũĩ bwea kuringana na MC Ali ithima bia rũĩ 22 biri wandi-inĩ ĩyĩ indi ithima binanake nibyo bikunyua rũĩ no ntu bantu kuremwa kubimenyera MD Romano aitarĩria webo ithima bi kumenyerwo ni Meru Wasco twenda njia itina thina rũĩ twenda njia arantu bena ndũĩ mĩciĩ na twenda njia arantu bakurimana ndũĩ cio na ikyo kiroto kietu no ntu thaa ingia tukwaria twina ithima 22 manja bukire ithima 22 ni ithima binana ke bikurita ngui na itukwenda kwithwa twina mikakati ira yumba kureta sustainability ara kwina thina rũĩ ara kithima kiumba kuthuka na ituonere batwi turi assembly njira tumba utethia ni undu muno irie twe nyambene muno embe na njia ikuthana ni ithima
kimeru wasco uria community ne nkairo ithima kutitha kwina sustainability nonto baimnwa rwe mwaka yu mwaka nele kana a few months kento kia thuka kwa twika batumba kuthithia na thirikari niyo rutangwe na budget so kwa twika budget mheshimiwa raba bwitha cia budget for example kithima kia Thamare uti muntu withira up for asiete kikathuka so uti mbia ciekiricie kubwithia kithima kia Thamare so kikathuka kiomba kuria mwaka kana zaidi budget ingi ikia kubwithia lakini Meru Wasco nonto water service provider itwethe atwena resources usia repair and maintenance kikathuka kithima kiba atwe tuteta kuthiulunka hapa na pale kuatu ucoambia cia kubwithia because the resources are already available katu yatu kabwithia. Nikiripotera Weru Juma Kumembe, Peter wa Marion Karugi wa Naftali. Nyuma ya video kuoneka ikithiurunka mutandaoni ya maabisa ba borithi bakiura antu barabara achethaga pool na ndio ntubobo ni bukuchiretio gambi bo mwingi na kinye ikundi mwanya mwanya bakibwariria rwangirwa maabisa ba borithi rukirita uge bwaru rwakumenerie bo kathama thithio jaja na kinya kugo chonkoni ni bukuthithwa na ripoti ekaru twandene antu kuithatu barabakagwatikana na mayetia bakirigirwa kujukirwe tagare ririto rakiwatho. Rwang'iro rya rurungamirite kuthingatira maabitha ba borisi nthiguru IPOA ni rwambiritio chonkoni kirikari ria Nandi Hills County ya Nandi kuthingatira video retambite mitandao ya mwingire kuonania unyumo bakiaria na andiki nteto umthe IPOA ni betikirite maitia ma maabitha ba borisi baria bakuoneka bakinyamaria gikundi kia antu arume banini bandu kimbethe bakithaka pool utuku wa Januari tariki 10 kuringana na IPOA video eu iria ni ya mathaa 5 na ndakinga 50 tuko ni kuonania maabitha kathomba bagitonya antu aria ndakaiwira thakagira pool na bambiria kubaringa batena maitia ID kwa mdomo kila mtu. Bwana mnafikiria? Mnafikiria ID yako sababu hii. ID. Kila mtu ID. Kila mdomo. ID wewe. Kuja. Mbio. Video unitumite antu baingi kumeneria karikari kiri mitandao ya mwingi na Kenya ni bakuringa thimu bakiuria watho kuthingatirwa kiri maabitha bau ba borisi. Urungamiri wa IPOA rungurwa mukaririgite Ahmed Isaac Hassan ni ureganite bunene na utumiri wa inya utiagirite ni maabitha ba borisi na ni bakuria mwingi gukiriria bagita na mbere na uchunkuni. Waziri wa ukaria wa ndene Kipchumba Murkomen nejanite mwerekera kuthingatira ikarikari ri. The IG has issued a statement. We consulted earlier with the IG. IG has already deployed the internal unit team. The IPOA has also deployed a team to go and carry out investigations. Those officers who will be found to have committed that act will be arrested, they will be charged, and I can assure you that they will also lose their jobs if they are found to be guilty. Caleb Mutembei, Weru TV. Nkuruki ana magana jana ja 90 ba grade 10 kuma njete guchumba ni ba mukirete utethio bwako baikia skuru okurukira gikundi gitiga kithirikare kia Nema Scholarship Organization ithithia inyiritia chiari baba ngi murigo juju kithomo akiaririo ntubo mwerekere wa gikundi kinwe Eric Kimathi na taririte muruto jwao na kuthithia bubu nikienda gukinyira na kuguna barabati kumba kure abisi ndene ya maskuru. Dennis Mugende gatumenyithia nkurukia ni aritwa magana jana na 90 bakuonekana bagituta matrisi thanduku byangu na into bingi biria bikuendekana kithomo ne kia grade 10 na kubibo kirambasi ne tayari gusenduka mwanka sukuru kithomo barungamiri ni gikundi gitikya thirikari gikumenyekana ta Nema Scholarship Organization kila kili no bisi ku mushine maua
batwe ana bara tutethagia muno ana bara bathirite 29 twabaendia secondary kana ethira mwana atikumba guta secondary twamwendia course uma witwe ya ageria ana bara bathirite class 8 ana bara bathirite class 8 kwa tuika mwana na kwenda kuendelea secondary itumutethacia na nyethira course na kwenda kuendelea ni wakendelea course still uma utukeya kiria na bara bandropere utikana na bara barekanirire agithomo no ntuko mathina mwanya uma form 1 form 2 form 3 mwaka form 4 ana bawitumbo batethia at least bagethira bena ka course kana koburi kana bamenya gutetheria ciari bao menya maisha yao yakethira ya gucentia join KNM scholarship na dombo feindika data school kwa mwana na kadanga kilimo nkathaida ya dawata grade gweta university na iko shokiria nkago ki organization yeye na scholarship no tuni kete na inyako ibange tavoma na bo Eric ari murungamiri aliromba na bare bangi baremeri bashumiri ni kenda bombi gutethio ni gikundi kikya nema antu nabo bawendi bubwega bario kinya atongire bathirikari bagwatiri ngugi iji gwito ni gikundi ki aromba asiari barabena unja wena mwana athirite form 4 wena mwana athirite class 8 wena mwana wengwa college no kulukira mantu ya maumu kana wena mwana athirite grade 9 now no kuona ya kama mantu ya menya kuma ya skuru ni ngoromba buitorekie kana buitorie buya gere batwe tuone ara at least tumenye utetheria na babetu na bora tumenya kumba no ntuteka tubatetheria kila kitu at least tupatina na musiari atetheria antu amwe na tuatetheria antu ange ara tukumba tukagiza at least kiro tukya mwana o kikuyura thirete tuyo kuma 2020 na mwangaza itu na saidiana nginya college mwanya ku Kenya. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, County ya Meru. Kuchokire nkazo cha mwanya mutegeri nontu bakona kanya kugwatanira na bauti tutoingira njira nkinyaniro nona charinga thaitha tuna nusu nyuma ya kagita gate kuraja ni mwakwa mu mwanka studio checho cha Weru FM kiri mubango jwa Reggae Extra alafu tugachokera kaire kiri mubango jwa Njuma sako kwa rire mantu cyajo mbita kuzaja kiarirwa na gutema ntame kiri mitandao mbitagwa ntinyari kinywa munanirio mathithio kari morin kirimi etanambere ukenera mibango ya Weru TV.